अभिव्यक्तिಯ माध्यमख हलिमे हरेक प्राणी यथागो साधु हरेक सा यथागो मुदु जोजोलपा जिसाबिना डङ्गोल नेपाल भाषा या साहित्य संस्कृति कला नाप सम्पदा खेले थगो जो मधुगो सा थेका चुना दिपी हने बहपी व्यक्ति पिनिगो सा छिकपनिगो दथि बुएको छगो कुता ख हलिमे थया जंगो सा हलिमे थया जंगो सा या थौयागो बुए पेंगु दशक निसे न्यानावया जंगु वज्र कला कुञ्जया संस्थापक अध्यक्ष नाप वरिष्ठ चार्य नृत्य गुरु चन्द्रमान मुनिका जु नाप खलाबला यागो जी जासवे कया त ज्याजोले लस्कोसेया जेजोलपा चिता ज्याजोले लस्कोसदु सुबे थौ कने छु कि व्यस्त ज्यादियाले त्यो वज्रकला कुञ्ज रहेको छ मुक छि बौद्ध वज्रयान चार्य नृत्य लगे जस नौ खा अलि व चिसा चाहिँ नि दे ठुके निशुल्क सिटको चाहिँ नि मस्ते त अथवा विद्यार्थी पि अथवा कलाकार पि निर्देशक पि त चार्य नृत्य सेनियो चिसा उखुन दिनी थो मोनी सुन्दिया छौ सिरेका अठे गाडी ओके चाहिँ नि चे न्यामेसा बुटिका आउजला लोके चिसा चार्य नृत्य त मञ्जुश्री कुरकुल्ला बज्री योगिनी अनौना चाहिँ नि छि महाकाल तुरिख्या महाकाल भएर अलि ढिमे अलि चाहिँ नि बाँसुरी अलि मादल ठुटो सिन्यु जाएन ओया लिपा चाहिँ नि त्यो महासत्व नाटक त्यो मुख एकदम विशुद्ध बौद्ध जातके आधारित खटो महासत्व नाटक देगा केन्यु कोचला हजुर छिनक्तिन दया दिल छि व्याखना सेना दिया नापनाप बाँसुरी बाजन सेना दिया दया दिल ठोटको छगुए थासे सेन्यु ख छगु थासे जी छ्याडाले छिसा चाहिँ नि ठुके अपवर हेथे नेसर तक्न बुटी काउडु छौ बन्दे मला गोब्ले सोसाजी गोब्ले पेसाजी गोब्ले सचिनाजी अलि वो पनि यमस्तान छ निशुल्क खेन्यु ख त्यो मकासे एजुन दे ओके गेज गरि तालाई राखले जिमसँग चाहिँ नि चर्या नृत्य छ अथे ढिमे गुरु समय हो बासी गुरु समय हो माडल गुरु समय हो अलि ठिठी बोटे नि ठिठी म चाहिँ पिन्यु चाहिँ क्लास वाइज हैन सेन्यु अर्जा चाहिँ ता अलि नाटक चाहिँ नि प्रमुख झिए हो सेउन झिए परिकल्पना याख्न झिए ठिटा माउ जुसा प्रफ्स गाडा हो स्टेज डिजाइन हो अलि वस अर्टिसा त ओदको चाहिँ नि अब ना अथवा ठुसिला अथवा मासतो नाटक खुरोड नि हो यो बुढी ठो छौ बाखा लिरस जाटक ख अलि उब्ले बुढी गेना खलाई गठिना लौ पुनी गठिना टिसा त दै हो ओ बिचाएना सबभर मिला त सेको पैसा गले या फै मला छिनक्तिन दै दिल निशुल्क मस्ते त सिन्यु गाता दिल अलि गुरुपिन त न निशुल्क वया गुरुपिसना सेना बिलाकी गुरुपिन त छु दक्षिणा बिया दिमाला इमिसन लक्षित तक जाओ जी दक्षिणी अल ठुके चाहिँ नि गोब्ले नगरपालिका ग्वाले गोब्ले चाहिँ नि यो मन तब्यापसँग ग्वाले स्पोन्सर बि अलि मस्तेके चाहिँ नि फारम भरेयाउरगा छु नियत कति अझै स्थिति मैसे नियत का गुमेस्ता सची आलथंग सची ना बजाय नि नीर का अंश सुरन होजी नीर का अले नीर का एना कया ओके यो आपा मुन्द दतला ओके न मन तेवटा खाइनेला अले वे इना बि गुल दखा ठुले रे हमरो दोसी खास दोसी बि यरा खास यरा बि अरेना गोमती देर गाडा अले चदेसिनी बि सोम अले नुला प्याहासिनी बि निम अले ठिठी बाजान सिनी रे नेम चामती गुरुपिन देगा नेम चाम गुरुपिन त मस्जिदका सिद्धिका सिने ढुंगा आर्थिक गुहाली वौली जक गाके मागुलीला भटिजा थाकुए जुई थाको अले गोले महानगरपालिका भरि ग्वाली दुब्ले चाहिँ नि अपु मला वेक अप्सन नापा ठुल बजेट दुर्गा बियाबी आ थौने चाहिँ नि ओखेपटी मौना ला ठठ पिसा कुटाइना ज्याइना गा हजुर अछि दया दिल छि प्याखना सेना दि नाटक न सेना दि दया दिल अथवा प्याखन न सेन्यु नाटक न सेन्यु थो आजि चाहिँ चर्याए सेन्यु टाइपपटी विचार चाहिँ गर्न वलले आ त चर्या जिल्लाके नो ठौने 42 वर्ष दत रे पिनि र हजुर जि चाहिँ नि आ थो गुरुपिन पाखे एकै सेको गइदला आ जो थ गुरुपिनला नियम गुरुपिन व कपि मरे रंगला हजुर अझै ज्या चाहिँ नि आ त चर्या नि त भन्छ सेना वे ज्या उखेंजि त अपुला अले जिठो ठो विषय जा बो लिबा खुशी छि
मोरे रंग में स्वर्गीय सतीमन जोशी जो नापलाटा वेका पाहे वेगला नाटक सिकत दुया आनेला अहिले वेका हामीले बराबर त हेरिरहेका त चर्या नृत्य गाडी हो त्यसको बाला चोस्या बजो नृत्य गाडी हो छिपी मनु त ल्यासी ल्याम जुबले टक्क जग याउ जी झिउ शरीरलाई यहाँ हिथ त यो पाजे छ नि लिपसँग या फैमो एजा नाटकीय वस बाला नाटक गाडी हो छक सोया छक किन नि परन्त टक्क दैछ नि अरे जुन चाहिँ नाटकीय कोसाइ रे किन बराबर ब ब्यादिगा अहिले नाटकले या त ग्या जग असी या मुफु अहिले जिता लिरन्छ छ छुटु त हामीले जी बजार होटलले चाहिँ नि अन स्टुडियो 7 नेडो इन्टरनेशनल कलाकार त दै अहिले अन चाहिँ नि अंग्रेजी भाषा जी अन चाहिँ जी चार छिरती नाटक मेरा जिता त अहिले अन यो को खसिएका का अहिले आँखा न बंकी स्टेज बारे न बंकी ड्रेसी बारे बंकी जिता माउ हलन जलन बारे बंकी अहिले ओटो कोइना ओके अबल अहिले ठिकै चाहिँ नि सरीमन जोशी सर चाहिँ नि नाटक यारगा एकको भव्य आयो नि अहिले नाटक भएकन पहिला सूर्य चोय ब्याउ चाहिँ बाघ भैरव तन किपुय बाघ भैरव आज यो देखो ओके चाहिँ मु पात्र जे होगा ओके माड्य यो भूमिका जिमित हो अहिले अझ जो चाहिँ नि अहिले ओके लिटर सेले ओके नपल्या वटा सुलट अनलिबा जो नाटक या ठटे गाले अहिले नाम संगीत हाउस वे होगा पहिला वे कहि सोसा जी या न होगा ए नापा चाहिँ सत्यमन जोशी जुन चया दिल अलिलिपा छि के अभिनयलाई याना दिल अलि अभिनय या हाना जी आफै ये चेगा वो विचार चाहिँ गर्न होलाले आठके जिन अब कमर्स मास्टर से नजुला वाणिज्य अनलिपा चाहिँ तो चर्या नृत्य बुबमा पासपन चाहिँ आज तो बुद्धिज्म न बुझ्छ अडिन यास बाला गो जिता चाहिँ नि वो कैप्सन चाहिँ नि सल्लाह बिला अहिले वो सल्लाह कया चाहिँ धन त्रिभुवन युनिभर्सिटी किटिपुरे मास्टर्स चाहिँ बुद्धिज्म हैन हो अहिले बुद्धिज्म हैनले बुढी के एको बुढी दुखनी छ अहिले बाबा मनले जिता चाहिँ लो यो पुरी जे अन जातक त नाप्लाटा जातक त श्रेय कोन बने खन अन चाहिँ नि नाटक वन मार्गा सतीमन सरना पखलाना अहिले वे कायस नाम संगीत यारगा बिला अहिले ओके चाहिँ नि सोसा वे कयो परिकल्पना निर्देशन जी हैन अथिना चाहिँ नि मतलब विस्तार विषय 8 ठाउँ तक वेले नाटक चाहिँ नि जिपिने तस्कय तब्याक देको याउ जिरंगला नाम संगीती अन चाहिँ नि जी थो यही दे यो चाहिँ अष्टमात्रिके श्वेत कलाज में कुमारी अन उना चाहिँ नि पसुले आजु पसुले भैरव वे कहिन छी प्रेम प्रसंग यो तस्क भालापटी मचिनाइपटी गेजा पसुले भैरव जुलर गाड्यो छ नै अजिमायो छी अन अनि लेसिमपटी जी निवा साई खर्गे म्यामचा वो वे कहिन मचिना जुय बाखायो एकदम भाला अहिले अनलिपा चाहिँ नि बोडी सट्टो नाम ओखन दिएका ठुसी मासो त ज्या न्याउ चाहिँ तब्या जिके होला अहिले यहाँ न्याउ चाहिँ नि कलेज स्कुल अहिले संघ संस्था तले चिठी यी बेले चाहिँ नि नाटक यान ज्यान छ न गुरुकुल छौन जुल छि सुनिल पोखरेल नबज जैना छि झिन्यार ति अन गुरुकुल दिएका अहिले गुरुकुलले चाहिँ जिप्स ज्या फुले अन चाहिँ नि उत्पादन अन चाहिँ प्रोडक्ट यान पि मस्त आठौंने चाहिँ नि हर नेपाली फिल्मेन्डु विभिन्न के जो विद्यार्थी फिक छौनी सु नाका मास त सगत मल राबी सरिता गिर राबी अथेते सुभाष ल अरुणाचल अन चाहिँ पिन्दो एको दोने पि फर्स्ट ब्याज पि आठौंने हिरो हिरोइन छैन इन बालको एक्टिङ सेनाउले अलि सोकुमी पिसा चाहिँ नि त्यसका एकोगा वे खपिन त न छिए नाटक सेना दिगो हजुर नाटक अलि चर्या नृत्य अलि जिमेन ठिठी गुरु पिन्दो दको मिले जा जिमसँग पहिले त छैन आठौंने नाटक तको बाला आयो कि भविष्य नदु कमर्शियल जुल अलि ओगा सेको फिल्मे हुनी अलि इंटरनेशनल न बुटिका हुनी विदेशी हुना अलि जुल छि न्यापु नाटक चया दिद न खाता या दिलम न्यापु नाटक न प्रदर्शनी वे ढुंगला की कथे ख वे नाटक ओदै नि जितो गबले दक्षिण पाका होला गबले निरो पाका न होला एना चाहिँ न्यापु नाटक चाहिँ नि एकदम तब्या बालके प्रदर्शन याना के नि अझै तो प्रदर्शन या ढुंगा छिको पिसम भिडियो कया सीडी अथवा युट्युब ए तया दिया कि म दियाले उ मटे छरा छ जिमसा उली जिठो चर्या नृत्य न जे आटक युट्युब ए मटे जी ठुली वर्ष दे रंगला अहिले मोबाइल न मटे मेसँग किसन कि काई जसै का यही अहिले ठु नाटक न अथे मटया छ्यार गदा अहिले जी उरी व जी बेबेजी रे मला प्रचार साया उली वो चाहिँ नि मन मोडो छ सिताउ मासा न्याना कना सटी अहिले बना बियो अहिले स्वेना सस केना बियो न्या सकना बियो बुंगी मासा बुंगी बियो शेन मासा शेन बियो जी छे न छो बज कला कुन्जे
प्रोसेसन हल लेख्दै दु हजुर अन चाहिँ नि निको कोठान छ कोटा कोइ नाते नेखन निखन ज्याको तैले दु अनि सिनेमा अन्न दु नाटकीय परि छु स्क्रिप्ट त ले सामान्यमा बोबो थलिबले अन्न क्लास कया अनि सधैँ नेत्र जिम रेगुलर जसनी आज जो निजी चाहिँ नि अफुजो अले थो छिया युट्युब न मतया सिटी न मडेका थाया दिल आथे प्रदर्शनी जक या त व्यावसायिक रूपमा प्रदर्शनी या त वो नाटक या त सिरल जुल निसा अ तो प्रदर्शनी या त न गुलिटाको थाकुले गुलिटाको चुनौती दूध के अतकेला मुख्य न फाइनान्स का फाइनान्स गाडी हो महानगरपालिका न जोइन भेन्चर याउ खा जिमसा थन्न तैटु महानगरपालिका न जाइन रखा के चित चाहिँ सहयोगी काठमाडौँ ये महानगरपालिका घाटे दिदु वेकअप सञ्चालन छित वेकन वार्षिक बजेट लाग्बी हजुर बजेट दटले याउ ख बजेट मर्कले याउ सम्भव मुजो छाडा छ ठके वो नाटक केन्द्र स्टेज चाहिँ नि छिनिमो वसा ओके ल्याउने चाहिँ सुई मदै हजुर सुई मेसा ल्याउने ज्यान चौँदै अलि ओके पनि डक्स्ट चाहिँ नि छिस चाहिँ निला टक लहिमा हजुर निला टक वेकअप द त्यो न बिमा सुदे निसन न टुङ्ग्यु गब्ले बनी बार चाहिँ तक न जी लाइट जाया मली स्टेज जाया मली वसति छ देख्छन् मली अलि सामान त देख्छन् मली ओतको याले चा न जायामा अलि छिस चाहिँ सुई न्यो नाटक केन्द्र गा चाहिँ घोषणा याद हुन् कि ओ भित्रै सिटेकी मा त अलि चा चुना न जायामा वो मनोमर्पी अल्सीपी फटापी लुच्चापी न जाया भए मगरो एकदम एक त नाटकीय ठ दुगिना चुन मला एक चित एक ध्यान एकाग्र ना चुन मला दोस्रो चाहिँ नि एउटा माउली रस थप्सन देखिमा छिटो माउल न मेप्स हो फिरा ठीक जी म हजुर थैट माउल न थैय नापे उन मला म गन टाक्टे मला गन छुबुट टे मला गन छ थप्सन या मा त स्वामा सा मालामा सा ठुके जग छिसा चाहिँ नि सेनापिन त भाला डेकी मला ओ सिउ डेकी मल्ली ढाठेन डेकी म ढुम दोने जी मला ढुला वइ मगो अले धुयो छ डेकी मला वस डेकी मला निपन टे मला लन टे मला पंज डेकी मला लुसी टे मला यो चित चित रोन जावइस नि बाटोको दगन सेका थप्स या माटो अल थपिस ठुले या तला इ न योको बिजी आ थपास ख इ बिया मेहनत या नाचिको पिस नाटक छ पुकेना दि बलेला आ चुन ठुके यो लिपा हना स्वेटर रिसोर्स भिडियो त मरुसाला लिपा पि मनु देसा गेना लुमंगी म गाथु जिन ठुके सुगा रास झि आथंगने उठो आईटी टेक्नोलोजी इ ले न मयालो खय जिम थै पर्सनल अफिस लागि देख्दै दु 50,000 महिना आ सपु ह्याले पिकान बेउ ओके बुनेदु के पातो दु अले अपवर त्यहाँ थो झि मिडिया पनि पास पिसन छुछु कि त यंग दो पुराला के नि मको मला अथे दो अले झिसा चाहिँ नि आठु इले वया चाहिँ झिसा टेमा रे मर्छ नि हमेसा न सोया खिचे अल तया यंगिले अठेउ अल जिसौ सुटा मासो ढास थो जस्तै जिल्ला ठुके पी निर देरङ 42 वर्ष मलाई पी निर एउटा सुमखनी योकै इ खनी अले उल्टाको भित्दै एना ठौटक न जिन सरे निर्देशना चन दो थय सेका चन दो नाटक न थ सेका चन दो थमसे सेना चन न दो रगा ढाले मोन्टेस न व टिभी भिडियोले युट्युब कया जि थोयना मैना रगा व नेट पया इ ओछिक मजो छैन प्याकेज म साराले आ जि गुलिसन त जो मस्ते त गुलिसा थटप सन्तु चदे प्याखैना के हजी मला आउगे गोस गन मिले मजो तिसा गन मिले मजो सुपुनी मजो रेया मस्यो यहाँ लाठेना के नि यहाँ लाठे आ नवन कुमारी विषयले गुली विवाद न होला अथवा मिस नेवा अन चाहिँ नि मिस नेपाल अन मिस युनिभर्सिटी हुन बोले त्यो त जो कुएन मतलब के पतया उन तया के न अथवा चाहिँ नि मिस नेवा जसँग खम्पकेना खम्प्यादियन तल रह्यो न यो न देवपि सम्मान थियो अठिन जी अले प्याखने न चाहिँ नि विकृत हो तर म आशा बाला जी थो चाहिँ नि मतलब गुप्पे अथवा दुनिया सुना मसीको त देउरे हो खमकी जे उकेला विरोधी ना होइ मजला जिन गुजुपिन बारम्बार याबे इनापे आउ कारण थ्वे झिपी मरे रंगा थो चाहिँ झिना पय कि मजो इंटरनेशनल मसा कर्पिसन चाहिँ नि थियो दुग्यौ चीज छिउ तला जीवन त सब बडा खाने थियो त रहन देखि मार गा सेनियो ख अले टके जात पार्टी न खoi पूजा बिजनेस सेन मजो जे चाहिँ नि आज जपटे त सेन मजो मे पिन सेन मजो रह्यो ओ चीज न मको यदि सुनानो सरलतया उता नियम पूर्वक ध्यान दिया या विधि विधान अनुसार या ढासे त सेनिमा त यहाँ लाठी या मजो सेंगे मजो त्यो चाहिँ नि थयो नुपना हे मजला मोडनाइज या मजला
अठिना वन्न गर्दा चाहिँ जीव थै जीवन्त सम्पदा र जीवन संस्कार र संस्कृत ह्याम्ने रहे जति अलि हलिमे चाहिँ दक्षाना सुए खनि सिक खनि जुने जिता लगे जो ठो गु झिसा यहाँ चाहिँ जी ठो नाटके जिमा ठो बुद्धिज्म मेठा मरुने छिटा नेपाली चाहिँ दुख अनि मलाई अलिक चौपडी भारतीय हिन्दुस्तानी तक दुसाना इमो ठयो पना यही त छि गु बुद्ध जन्मे जो बुद्ध भू ठा यो जन्मे छ बुद्ध बुद्धै बाखम बुद्धै प्याखम बुद्धै चाहिँ नि धर्म यो संस्कृति संस्कार शाश्वत या म यो हेला खया जिम गुलिफुले पचाडी यामा तर उटे मशंग उही नियम छुना उटे सम्मान सत्कार याना उही विधि विधान छुना या डगाडा छ त एकदम ससाया बजु अझै चाहिँ हालमे करिब झिन्यौ मलाई देशै ठेन होला छ चर्या प्याखा क्यों नि हो नाटक क्यों नि हो मलाई सुनाउन सरल लाग्छ तिमी जाउने हो नाटक अगाडि छौ ग्रुप जीवले ठुके खर्च पर्छ एको वजु नि ठाकुका अहिले तो इन्डिया टक सटी गौले बेहरमपुर होना गौले कलकत्ता होना गौले दिल्ली अहिले इमसन चाहिँ महोत्सव जीवले सच्छ नि अहिले छिबी चाहिँ बसको बसगा अहिले महोत्सव जुले उनले चाहिँ ठिक बिसँग नृत्य जको किन्यो कि नाटकमा किन दिले ठुके बिदाट दो ऑल फोकलोर डान्स म्युजिक फेस्टिभल लगाटा आसा चर्या नृत्य जनाउने जुला टिमे प्याखमा टिमे बाजा बाँसुरी टिमे आयो दुनिया जनाउने जुला अहिले इमसँग चाहिँ नि रङ्ग महोत्सव ढगा गो चाहिँ ठो थिएटर फेस्टिभल ढगा आछ नाटकै जनाउनेमा अहिले नाटक जनाउनु बोले चिम गा नाटक कलाकार त छिम छिन्याम लगाउने मलाई ओके चाहिँ नि लाइट चलाइमा साउन्ड चलाइमा प्रप्स मिलाइमा ड्रेस त ड्रेसिङ अछि छु मेकअप याइपी अर्जिमले छौ टिमे देगा जक्से अपर हैन निमनि निम टिम जना पिनेवना कल्चरल शो याबले चाहिँ गुली थाकोइले थाको अरे फाइनान्सियल ख इमसा टिकट तयार भराइ टिकट व्यवस्थापन या फट्टा आसा छि अनवनि हुन्छ ल मक्सद आसा थाकोका अहिले इमसा चाहिँ नन थिएन कि छि त नेउ टोनिउ लजिङ फुडिङ ट्रान्सपोर्टेसन अझै बि छि टिकट जनाउन मलाई अहिले नापा केसो स्थापित दुबले वेका मिया जुबले न याना अन चाहिँ विदेश न सके मिया जुबले न याना छाता सबै कपसँग चाहिँ नि ठो छिउ बुढिजमे नारे एकदम मनको सा अठौने चाहिँ नि ओपट्टि ध्यानमा मटया बालिन साहा ओले चाहिँ नि नाटक चाहिँ एकदमै भाल गएन सुन्ता डङ्गोल उपप्रमुख जो एकदम त्यसकै ठो छिटो चर्या नृत्य अलि ठो छि बौद्ध नाटक चाहिँ सिके मनको सा एकदमै यो या प्ले वे गर्दिन छै मलाई 5 रुपैयाँ या सोया पनि अरे उर्गा पनि गर्ने छिटो प्राणपत्र वितरण माया छिन बिबले मठिनै छि बिले वे पनि छ यागा अहिले आप्याउनी चाहिँ नि उली होटा जुमला तर इमसँग चाहिँ वर्षे हामीसँग यहाँ चौँदै हजुर कल्चरल शो या त प्याउना वेबले अनु केना वेबले नाटक अथवा प्याहा केना वेबले चाहिँ अञ्चोपी गोसा खला बिसा चाहिँ छु सिरपाक अथवा बिहा है कि महैले बि इमसँग चाहिँ नि आठो जित दशी पौला बिवे जुला अहिले छि मट्ने छिन बि अहिले वेका बि चाहिँ अन छिस प्रोग्राम केना वे कि पकेट मनी देगा पुरा टेबल मको इम थ स्वेसिया बि आज जस्तै जिया फिलिपिन्से गले जापानी गले जानी ठो जी मंगोलिया चाइना ठो बन बोले पकेट मनी देगा छौ प्रोग्राम भागले $100 तक बि न्या गुना बि गुना $100 बि गुना चाहिँ नि निसन बि हजुर इम स्वेसिया बिगा अरे चाहिँ पकेट मनी देगा बिया युगली बा हजुर अहिले आठ नक्तिनी उमा महासत्व नाटक न कोचाला छिगो अथवा महासत्व नाटक बारे छौ कनादिसले थोला चाहिँ त्यसकै मतलब सिके माउ खखछि सन नापा बुद्धिज्ममे बनि दुनिया दो अहिले झेटो अस्तिम व्रत दण्डले बाहकनि दो मला एकसा सिउ ठ्याट लानि कि ठ्याट नकि नम बुटे ख थनन दाइ तुके दुनिया बाउना स्वेबले गठित गाडी मुन्टे चाहिँ अछेम जोजो त्यसकै मतलब स्वे बजु भगवान जिउ चाहिँ तो बुद्धिज्म थियो शास्त्रीय ग्रन्थ चाहिँ पितके पनि बोलेन भगवान बुद्ध स्वयं नेपाली बिजाबले धर्म प्रवचन धर्म देश नै या उपदेश बिउ प्रवचन थन बिजाबले चाहिँ नि नम बुटे नम बुटे जो नभ चाहिँ 5 साल लगाएर आयो त अन छौ देशे मतलब छौ चिरसा देशे बने जतो ओ ठासे चाहिँ नि भगवान बुद्ध स्वयं बिजाबले छिटो आनन्द भन्टे बिन्द मेबी भन्टे बिन्द चाहिँ नि कास्व जीव पूर्व जन्मै चाहिँ जे ठेठे राजकुमार ज्या जन्मै जो जी चाहिँ दान पारमिता यानाउडो अहिले ओटे चाहिँ परमर्थ महादान दायो महादान हो थयो प्राण बिया मे बिन्द चाहिँ नि बचे हजुर अहिले आनन्द है नि झिन्यामा बचे जे खो समस्या साना जो
गाडे जस्तै छिटो सही त्यो न खवै मलाई जिसम्म सिना चाहिँ नेपाल भने नेपाल देशे करोडौँ मन त रहेछ छ्या मसिडे ओ यो भावना चाहिँ थो बालाउँछ अलि ओस पोलियो चाहिँ नि अन झिउ अस्ति ओ गो चाहिँ नि छौ चाहिँ नि बट्टा बाक्से तया चाहिँ त्यतो दुर्गा भगवान बन सोका म्यासोले अन दु गाडे ओ चाहिँ नि ओ अस्ति तयाए ओ चाहिँ डेक्ट हो जला मलाई अलि ओ ठासे चाहिँ नि अबले चाहिँ राजकुमार पि आठो राजा चाहिँ नि महाराज जल तरिम क्या महाप्रणव जल अनि माइलम चाहिँ नि महादेव छिरमा महासत्व ओ ओसपोले मा चाहिँ नि मा सत्यवती है ओ ठा इमो चाहिँ पाञ्चल राज्य जल थो जीव गन्ठार गाडाले योगा कोल्ड छौ पर्वटो इबि चाहिँ नि राजा जल्लाओ बने उनीमा इमि अनुभव छौ चाहिँ नि ज्ञान क्या लागि उनीले थो धुए मच नाप्लाई थो मच पुगेको छ थो असक्त जेतो नाप्लाई अले वो खना मे फिन चाहिँ नि वो ध्यान मा सबै चाहिँ नि वो ध्यान हुनेगा ठिट केना मगटा सजिउला ओइ मजबले चाहिँ वो छौ उपकारी परोपकार स्वभाव द मसालिन हामीले न्याउ चीज न चाहिँ नि वो जिज्ञासु छु थो मा गेजा बुला थो टेबल गेजा बने छ छ्या खना त जिगन होना छिसन सुन्नै छ न थो छिन गेजा बने जला मनु गेजा होला उटा गेजा स्यात उटा घासु ल उटा गेना घाले वासा त या जिगल सुठ्या हुने अयोजको जिज्ञासा यन्स निपटी अले वो होस बोल चाहिँ नि थो ज्या उनीले लिबा ठिकै गयो दुर्गा हामीले होस बोल चाहिँ बुबा हुना सिले होस बोल गयो ठिकी राले झिसँग चाहिँ नि थन थो अनित्य अस्थिर थो भूमि मला थो संसार थासे झिसँग गोले न चाहिँ नि अहमता टेम यो जिदा जिजु जिके तरवार दु जिके शक्ति दु जी फलम जी थ्याम र थ्यारा थो छेन भंगुर ज ख छु अनित्य मलाई नित्य रे मोरो छु समय लागि छु इ लागि ज ख थो झि शरीर व्यावे रंगी छन टोट वनमा सीमा ओके चाहिँ बोडियामा झिसँग अयो चीज कनी झिसँग थो भूमि छुपिल वो जगे झित फल दै वो जग सही हजुर त छुपिउ ख वो जग झिसँग क्याखनी प्राप्त जी मला अले छु खना जन वो सत्य मगो अले छु सत्य ख वो झिसँग खनिए मगो ओटा चाहिँ नि फिलिंग्स ताई म आज चाहिँ कि भगवान बुद्धन दुष्कर्चर्य खुरखुर या नाला बोडी ज्ञान प्राप्त याउ खनी अब कोना ठुला ठुइजी तर खनी मगो थमिसन तुम प्राप्त या माउजल अले वो चीज चाहिँ नि ओसपन रहेजी अले थो नाटक गेजा सोयर गाडाले तो पृथ्वी गाडे छौ रंगमञ्च ख छिपिन छौ पात्र ख छिन छौ पात्र जिन छौ पात्र ओसपन छौ पात्र ख अरे ओसपन चाहिँ वो थयो लजगायन्दी जी थय लजगाय छि थय लगाइदे थोरै झिउ नाटकीय पात्र ख क्यारेक्टर राइ मला अले वो या चाहिँ नि झिस कुशल कर्म यामा अकुशल कर्म यामा जो खौ भीमति त्या मखु मति ते मजो वो या पटासा झिस छौ बालाउ थयो पात्र बने जा स्थापना ज्याउनी सत्यमन जोस्पी थ्या पि शहीद पि गंगालाल दशचन्द्र धर्मट ए पि थ्या पि मला अले मखु ज्यानो ने थोला फटाखने थोला राक्षस खनी का शैतान खना ओइद बामलाउपटि पात्र तैबी मला अले भगवान बुन जे सम पात्र ख जिन सम कलाकार ख जिन जे सत्य माई देवी कोखे जन्म कया सिद्धार्थ जुया जी राजकुले चुना जी थियो वैभवशाली राजकुमार राजपाट दकोन जी दकोन टोटा होना मला ओना जी लेम जुल ब्यायना जी गलादो जिउ यशोधरा जिउ क्यादो राहुल अन दउन म चित बुझे म जी ग्रुपिन थाउना ग्रुपिन छिप्रे मजला अध्य देव पुजै छुया और गास यो देव पुयाउन द छिप्रे मजला जी दकोन टोटा चाहिँ बोडी ज्ञानी मतलब माउना साधना याना दुष्कर्चर्यना ओन मजला ज्ञान प्राप्त मजो लगाते नेनमा ध्यान मजो लटनमा दुष्कर्चर्यना या एकचित यामा धना बोडी ज्ञान न लाबेटा अनाउना चाहिँ संसार भरि वस्पन धर्म देशना यान बेटा पि यार तक मंगला पि यार तक धर्म देश याना से दयो वैसे वस्पल चाहिँ कुशीनगरे महापरिनिर्वाण प्राप्त यान बेटा मंगला त्यसले मन त नि दुला भवन बुझ्न मन एजनी जिन सम पात्र ख जिथेन तुन संसार या म वही हुने थोला समय रीति ख तन कलाकार ढेबी गुलिउनी ढाउ मुनु मिसापियो मिरापि यो जाचक दै मुला मिसापि गोलेओला मिसापि गोलेओ जन्म जला होना उनीगल छ्याबले ओ बालाव कर्म यन्त खोज बालाव कर्म बामला कर्म एजेला काम क्रोध माया मोह लोभ पाप द्वेष क्लेश थो चाटा चीज नि हामीले झिमी तापको छनिमा थुके चाहिँ ओ न पेपना छ न ओ न आसक्ति रहेको अट्याचमेन्ट जे छन् कि छिटो हामीले दुख टोटी म दुख रे हो सो थैके दन्दै यो सिके फेके मागा
छुदो ओके सन्तोष या छन् गुली नेउ ख ओले संग गुली पुनि ख ओया ठिक जो त्या छन् पर्छ छिमे सुखे छन्बाट अमन चैन यस आराम छित आनन्दै मला शान्ति मने शान्ति दति आनन्द छियाउको छ दिन खन्की कनेले याउ सनी मला तर धन सम्पत्ति यकुटु मुखु जैन सौदु अथन रान्ची ह्याप्ने भसाज्या या त ठोया त फुल्ला ओ लुटे त सहकारी ठेजु लाइछ राछ धन सम्पत्ति जो खनी अलि ठौटाकै इले झिसदै नि ठो ठोक्वाटु तो मुसिन्यु नास मजिउ फे मैगे धन कमाएमा हरगा छि सोचे हेमो छ झिला चाहिँ छिन्देक्यो गाडी देख्यो बंगला देख्यो टिसा वस लोन देख्यो बैंक बैलेंस देख्यो उकेज के भ्या हुन्छ नि जिमी मगला ताले वो चाहिँ नि वो थिर धन मक्छु अस्थिर रहेको छैन भर आ राजा भेट्न ठाउँ हमेशा नेपाल अरे चाहिँ अधिपति जुमेसला दरबार हत्या काण्ड ज्या मरे हुन नि मगला ताले वो छेनि खनी 지상 지우 이제 지상 시그 지상 컨게 지상 얘네 컨게 조 컨토 같나라 달래 아워 राजा थाइयामे त अन दाइजी निन्दै अनुसार अन 30000 25000 ल सैन्य दुन्दुराई उली सुरक्षा दुनु चोम्बिदला जीवन चाहिँ नि मतलब अमर अजर मजो न्याउले सुनि मरो घाट आसा अले झिठ्या बिला छु गोले खुजी रेसना छु छिला स्वा खनी म टोटली खग ठयाटे रगे स्वा छियो अला नो स्वाइ त मोठो असन व अठै बिस्तारी वइले जाउने छिचो आज आउने ला ओइ थइ इ दैछ नि अझ वो इ त चाहिँ जिसं यानमा अटो मास त नाटक न थो चीज त छिमसम पक्काउ धन कमेया छिर धन कमेया मला अस्थिरे ब्याजी मते थो काम क्रोध माया मोह ठेउली बनि मते मला राग द्वेष मोह टोटी क्लेश टोटी वो छिगे दुनिया दै खाओ छियो मनो प्याउ ख जिता चाहिँ थो स्वासको यलो राले छिके न राग होला छु आहा वो मिसम गयो बाला छिके काम होला मला ए उतना पनि म जो त स्वयं यो गा अलग मेउ ले वन फसा छि बजे ल मको ओ लियो लियो वन के वो छि त मरे कम मगाई अले वो त प्राप्ति आउ लागि वो त क्याउ लागि थट देगिउ लागि छिसन यौ कर्म न यही जोस ये कि म यो सालकै उन म यो झटपट यही अन म यो चाहिँ नि छ्याइ गुए यही लिपाटक पनि ले ज्यान क्याउ टक्न सुनि मन्दिर त हटे आउ टक्न स्थित थिंगी अल सुजल ल्याबले वो त जोनी कने सजाय बि झेले तै मिडिया कोनी तो बदमाश मनो गा वही थोजी वजी दुनिया म खोजा होला थडा रिफ्लेक्ट आयो रिजल्ट त वही आउटपुट ए जो निन्ति कुशल कर्म यास थड कुशल यो थड पुण्य दै अकुशल कर्म यास पाप थड वही गाजी थो चीज सँग कमे या फेकी मार ग नाच नगे मूल सन्देश हो जो अच्छा छिर धन कमे या त सो अस्थिरे हुने मते त भगवान बुद्ध यो पटी देशना थे जलका तो जिउ जि तो आ छि त जि थन्चना खलान जसन थो लगे जो पृथ्वी आप तेज वायु आकाश थो झि न्यौ छि खलान छ जि खलान छ थुके दुनियालाई वो मन त कि छटा जग चीज वो कम जसन छि त बिरामी जी अथवा सुजी सुजी अल्टो निर्जीव वस्तु न तो टेबुले तो क्यामेरा तो पिक्चर है तो स्वाले तो न्याउ मूर्ति न वो यहाँ त चीज दैछ नि उटा ठ्यानमा उटा लिक्विड नमा उटा ग्यास नमा हिट नमा अले उटा अक्सिजन नमा अले उटा चाहिँ सलिड नमा तो यहाँ त चीज दत छैन बने जी ओ छटा चीज मन कि बने जी फैम त छि जीव न ओया छिदमा छिके लडु छिके क्वा छिके हिट दो मला छिके सासा दो ग्यास दो छि चाहिँ शरीर दो ठोस पदार्थ दो मला शरीर अले छिथन सुत्न छि त थामा स्पेस दो मला त ठुन्या त चीजमा अले वो चीजे चाहिँ नि छिबे चुना वन फट काटा छ ओटे बालका छिन ठिकाउन फसा छि हामीले सधैँ चाहिँ कुशल ज्यास नि मक्स अकुशल जी नाटके ठोय डायलॉग न ठठठठे दो न पात्र बिसन ठेना नवाइ ख मला अले मास त ढाइ नि जीव जिठो शरीर चाहिँ नि नित्य मको नित्य अनित्य ख नि एजे थो थौंडु कने दै मको थो जी वा चल एजे जी थयो चाहिँ लाही अथवा चाहिँ नि जो प्राण ठुम त बिल लगा छिमे कम से कम समय से मोना बि मस्त न्याम धुजा मा ढुंडु फुम इबे मै रेगा हो ठीक ल अले उयो चाहिँ थो च्यानल गन दका हामीले जी चाहिँ नि मसी जी 84,000 मंगला त्यो चाहिँ नि से पेरोटाउ जी उली योनि जन्म के आदि बॉडी सत्व चर्या यहाँ वया आठो जीव अन्तिम ख वस वना शिव या थुजु परमट डान्स हो जी पारिया फट्टगा डान्स जी बुद्ध तो प्राप्त जी
제가 워스폴은 워시가 어제 퇴자니 वो ठेडो न के होला छ निमित्त जग ख होला पात्र जग ख नि अहिले मोन्टेले के नगो छ्यारा छ पर हिटियो लागि ज्यायामा मला जे राजकुमा जे थेमा थियो राजजी मामपुरी म जिन त्यागेन उनी फुराज सिमसन या फेकी वसपले वो ख अनले बबो अन परमथ दान पार्या भने के वो पुण्य छौ मगानी पुण्य प्राप्त जुल अनौना चाहिँ तुष्टा हुने हुन माई देवी कोखे जन्मका अवलथन कोपिल बस्ती नेपालले मला अन लुमिनी जन्म जुल अन वसपल बिस्तारै बुढो टोजे आउन वसपल निर्माण जिरंगा आ वसपल हान ल्याम्बी जाइम आ मेमे बुढो वइ गाडी छिसा सप्त तथागत दियो विपसी बुद्ध सिखी बुद्ध विश्व बुद्ध क्रकुसन्द बुद्ध कनक मुनि बुद्ध कश्यप बुद्ध साक्य मुनि बुद्ध नेम हुन नगल आ मैत्री बोडी सतो आदु मैत्री बुद्ध वइ गाडे जाउनु वसपल पिन हरेक सु चाहिँ नि छमछमे सु चाहिँ नि न्याडो टो वर्ष जिजो आ साकी मुनि बुद्ध चाहिँ नि 2500 वर्ष पुना 2600 वर्ष सुन अझ छिटो चाहिँ नि मेम बुद्ध वएर ठुलिया 2400 वर्ष पी मानिस बच्ची ईश्वर बच्ची पार्ज्या भन्न 2400 वर्ष पी नि पेसर मलाई उल्टा त छिटो चाहिँ नि चरम सुख रहेछ नि र छाडा छ वसपोली कृपा गु यान्द ओ सुख यहाँ ओके झन्झन विकृति वइ झन्झन विकृति हो अहिले अत्याचार जुल्याओ डक्को चाहिँ हान क्लीन इरेज चाहिँ मलाई क्लीन ज्या हुन् कि अहिले हान मेम बुल्ड हान सुरुवात त्यो बौद्ध शास्त्र थे बुइndo मलाई त्यो अलिको चाहिँ थो महासतो नाटक हजुर हजुर थोजुरा छ महासतो नाटक यो बोरामाल अनवया आछि यो प्याहा बाहे वनिले चाहिँ प्याहालेला थि ताजी तदु ओकेन छि चदिया प्याहा छ्याले दियाले जी थो जी नाच ढार नि थो बुद्धिज्म लगार्यो संसार त छौ ज्ञान ब्याज नि जो धर्म ब्याज नि मलाई ठिठी धर्म राइ नि हरेक सु धर्म वइ नि खनि खौ या मखो या मते स्या मते पाल मते मेपिन त मकि राइको छिन्यागु धर्मया जास मलाई हिन्दू धर्मया जास मुस्लिमया जास क्रिश्चियनया जास वो माया छु दिदी धाउटी जास झि ओम शान्ति गा जास यौली जास उ धर्म लगार्यो धर्म ब्लेम हो ये मखो न्या गुए खए छ अझ गेदी रास धर्म पात्र त इमोपटी व्यवहार इमो क्यारेक्टर भरपेज जिगा इमसँग यो यान अयो जिगा अलि फलाउ धर्म बामला रा कारण छ ताले उके दुन्छमी पात्र त्यसमा सिंगियो ख ए जाउ अलि जि त प्याक्ने छ उयो म कारण सुगा हाले जि खटला छिबि नेवा जाति जियो ब्याकग्राउन्ड त नि हामीले बुद्धिस्ट उयो चाहिँ संस्कृति कला उयो चाहिँ गतिविधि उयो लिरन्छ जे माइना प जे मतलब यहाँ प्ले अष्टमी धर्म धनधनीहरुगा बनाएकी उयंगीहरु गार्यो हरेक तीर्थे गा अलि के बाहकनी बले उके चाहिँ क्यारेक्टर ढाइले चाहिँ छि बौद्ध जात के वइ ओ खनुले ड्वाउ ओ चीज चाहिँ पर हिटियो लागि या मास्टी व तस्कम बाला मला अरे अझ जीवले चाहिँ गेजिट गारे हामीले अरे थुचरी नृत्य गार्यो मुख चाहिँ नि ड्यो पिन्यो उयो बारे चाहिँ एक्सप्लेन तो व्याख्या गर्न यान्त अझै थोड्यो न थै थोड्यो तो थेयामा थोड्यो छु गुन्डु थो अब गुन्डु थो जोसादो थो प्रसादो थे जि थियो वर्णन दिने आज जस्तै थो जी हुन अखनी चाहिँ व छिउ नाटक छु चाहिँ सम्पट शिविरगा चले आउडी कुरकुला ढगा सिनाउनु कुरकुला ढगारियो छु योगिनी दागिनी दियो ओसपोले चाहिँ नि थन छि नेपालीहरु माने जेजल तर टिबेटे भाषा चाहिँ तस्कम माने या ओसपोल छारालाई हौ बदन जी लाटे चाहिँ नि धनुबान जुन दौडु मला अलि चाहिँ नि अंकुश पुष्प जुन दौडु म चाहिँ यहाँ सुनि खुवाई यहाँ सुनि र्याटफुल है ज्ञानपुजी सुंग मिखादु अलि ओसपोल त कसै चाहिँ नि रक्षा यान जाउँदु म बिउ चीज त ओसपोले बानो चाहिँ नि हटे यहाँ चाहिँ खौ पिँदा चाहिँ आशीर्वाद बिहा ज्ञान बिहा ऊ हरेक चर्या प्याखा ठटिया रहेछ नि भाखा रहेछ नि कथा रहेछ नि उयो क्यारेक्टर रहेछ नि अलि ऊ जी दक्क चिज सिनाउने मनुष्य ढा अठेख पञ्चबुद्ध अठेख न्याम भवान बुद्ध कुमारी अठेख डे त चाहिँ रस्यान्त पछुली भएर बाघ भएर मङ्गला काल भएर हरेक भएर पिँदो ऊ दक्को अठे छौ क्यारेक्टर रहेछ नि दक्षाना चर्या नृत्य ढगार्यो म्यू नृत्य नाप जो मला ठो चाहिँ नि हामीले ज्ञान ब्याज आउँदै ठो चाहिँ एकदम सिकिसक्यो ठो चाहिँ नि फिलोसोफी दर्शन यज्ञ मलाई बुनि बहजु सेगी बहजु कतिले ठिकी केनी बहजु प्रिप्या एजा चाहिँ चरे नृत्य यो कारण हो गाजे अच्छी ना पांचे थी बुनि कुठी न प्याहा सेना दिल थी थो सांस्कृतिक सेन्टर है न सेना दिल आ मेटा सेना चंगु इले चाहिँ थो वज्रकला कुञ्ज गेना स्थापना याना दियाले आथो पहिला सुरेला मोरु
지 야가 부가에 오나 야가 몰라 हजुर अहिले 5% चाहिँ यहाँ छ संस्थागत रूपमा उनकी हिडोमा 56 ज्याचुन भई त्यही हिसाबमा चाहिँ त्यो बजकला कुञ्जर गान मतलब 5% एको छल फलेन गुटपिङ यहाँ जो टाइप खा वज्र गार्यो शून्य थो चाहिँ भूतकाल अहिले त्यो वर्तमानकाल भविष्यकाल नाप वन नंगु आज छ अन लिपायो चीज सोंगु चीज न वो ज्ञान कना चोनी अहिले ठो शून्य ख ठो नापा दया मरे उनगला आदो ठो मरे अन लिपावे नापैला चीज बुनि कुनि जो जी आयु स्वेच न जो ठोना उनगा लिपावे भविष्य सम्म खनि त्यसले ठो छौ निमित्त ज ख वज्र गार्यो मरु शून्य मला अहिले ठो वज्र यो अर्थ मेयो छौ चाहिँ नि गबले नाश मजियो यहाँ पनि रहेछ नि हो अहिले कला गार्यो हरेक चिज समुदायले हरेक व्यक्ति पनि हरेक गुठी ने हरेक टोले हरेक देशे मलाई थाहा छ चाहिँ इमो पहिरन सन रहन सन संस्कृति जे इमो चाहिँ कला संस्कृति जो यहाँ हुन्छ परम्परा डको एउटा कलाले चाहिँ परिणति हो छ्यागेना देखियो लुखगेना देखियो दियोगेना उही वसटिसा गेखा सुनिउ गे नेउ गे बुझ्या गेना याउ फेटिउ गेना मलाई देनिउ गेना ब्या गेना याउ मस्त इ याउ गे बारे त्यो ठोटको कला संस्कृति दुन पाउँछ नि मलाई कुञ्जर गार्यो ठ्या अलि ठो किसिम व्याख्याना बज्रकला कुञ्जर गार्यो मलाई अलि जुल अलि ठो चाहिँ बज्रकला कुञ्जर या थन चाहिँ चिज प्रमुख नेवायो अझ ओके मध्ये न चर्या बिस्कन चर्या सिनेगा समय समयले यी बेले चाहिँ ग्रुपिङ बनायो वस्पल ब्याङ्क यिन्यौ गुमेसा जरे प्याखमा सेनाउने गुमेसा चर्या मेहाय सेनाउने गुमेसा चर्या सुर ताली चाहिँ ज्ञान ब्याउने गुमेसा बाड्य ब्याउने गुमेसा चाहिँ वसटिसा गुमेसा सपु अठेयाना उना यगम चाहिँ आज झिके चाहिँ नि ठुन्ताको यी वेले बज्रकला कुञ्जगे चाहिँ नि वसटिसा न झिटम्मा कुदो बाजा बिजन बाजन त नन्दो हार्मोनियम त जुला सितार जुला मलाई आयो सामान त डक्को छिन त्यो गंगा जगे छिके चाहिँ कम से कम निये जोटी दै हजुर छ गंगा छिसन चाहिँ नि 30-40 रुपैयाँ अयो चाहिँ छ हामीले निये गटेमा तर सच्ची गए चाहिँ नि करिब करिब निया सटिटो सजोया तन्चिउ त अथे तिसा मुकुट त सेनी बले म गंगला ओ सेनीमा अलि बसति त एना देख्दै एजा छि बज्रकला कुञ्जे चाहिँ ठौं टक वेले सामान त गामगा अलि झिसा चाहिँ यी बेले चाहिँ सपुत न पिकाना सिटी त न पिकाना बिया अलि वसया चाहिँ मेप्सन सेका चौन दु छार गाडाले जिदला जिना से सिरा रेजल जी सेना टाइपी मस्तेसन ए थुप्या खना हाम्रो हो गटाइछ हजुर त बज्रकला कुञ्ज सेन्द मुदा छ लाग्यो के सिरो हजुर ओ या जिमसँग सेना टाइप दिजियो अलि मेप्सन यैले चाहिँ नि झिउना बजाइ नि लक्षणा यैगा ओ चीज म यास बाला थाको चाहिँ मुद्रा सेंके मज्यो मला छुन्यने मास झिते न्यामा से झिउ झिलन याले बज्रकला कुञ्ज दियो छोला सफु खानी यामा यान बुन्जु यामा या से लाइब्रेरी ख जासा भ्याउ छ जी त सेंगा या मते ओ मछाले छ मला हजुर किन्यु ख छिप्स ओ या नो एकसम बाला गुमला पर्सन छिटो लजगाई रूपमै हुन चाहनु कमर्शियल रूपमा छने बाला मला मेउ ज्या टोटा छोज्या न त्यसको बाटो ओर गाडी त याले निरन्तर भ्युजी सिने कनि यान चाहनु जस्नी मला ओगे चाहिँ नि इज्जत न दै मला शान्ति न दै थय त मने पीसफुल न जी ओगे चाहिँ सुसुनी अपिङ आम्दन न जी अल थय ग्लैमरस न होइछ नि पिने पिबोय पनि छौ हटा मला छौ तो दै छ नि जस्तै कुमारी ज्या प्याखन लेखन धाले गेउ बाला कुमारी बुद्ध ज्या प्याखन ले पञ्चवटा गेउ बाला छौ तो जुल नि ओके नि अरे थो हिसाबमा सेबले तो चर्या नेटर गार्यो झिउ जीवने याबे चाहेल चौंदै याबे ठेचौंदै याबे सपोर्टै चौंदै ओके मला बाला हिसाबन जयु हिसाबन पुण्य हिसाबन धर्म हिसाबन छिसम व्रत छनि मला तलान दनी बले हरेक देखाय हरेक वही बडी सत्व पिनी लोकेश्वर पिनी तारा पिनी हो डक्को ओ प्याखन डक्कै झिकिदो छिसन डक्को देव पिनी प्याखन छिसन सेनेकन याना होइसनो नाटके अथ द्यापिने प्याखन सेनेकन यागो चले चाहिँ आफ्नो वंगु टुरिज्म डे खुनो या ल्याको लि धोछिमा मनो पिन्त ढिमे प्याखन सेना दिल बज्रकला कुञ्ज अथवा द्यापिने प्याखन टोटा ठो ढिमे प्याखन सेने ओना धोछिमा थो विचार चाहिँ गर्न होलाले अथु तिमी प्याखनहरुलाई छिथ नेवाई मला नेवाई ज्यान नेपायो मला नेपाली जुन चाहिँ नेवारे सँग आउँछ ओ याला स्वाभाविक बाहे लाउँछ दक्ले नबा ओखनी बैसागे झे पोखरा
भीमसेन टोललाई अनि नेवा छिन्दो अन चाहिँ जे लच्छी चोना हजुर लच्छी चोनाले अन धिमे थापी चाहिँ नि नियमति होला मिसा मिजाना अलि प्याहा लोबी चाहिँ नि सच्छिति दु हजुर इम त चाहिँ लच्छी सेना मला अब विलिस लिसेन्स सधैँ प्याखना सेना न जी हजुर अले वो छिठी स्कुले न उना जो टाइम दोज या अनि सेना बिया अले वो प्याखना चाहिँ जिमसा लिपा ढुङ्की बले सेना गाडाले जिउ प्रस्ताव चाहिँ वो अनचोपिने प्रस्ताव ख आ सर्ट पर जिसा थन दुन्जु किन्यो म पिने किन्यो र हामी पनि केनमा नेवाटे जग म गए नेवापसन स्वेदेमा इम त न चाहिँ चान्स बिमा इम त न मौका बिमा ढाल काजिउ र गार्य अले जी चाहिँ नि पहिला सेना बले ताल बारेले यंगा डक्सन दुंगाटे अन यंगा अन छिमा पोजायाना तो भान्चाका अन मतलब स्वीकृति क्या थे यो आज्ञा गया थई मन मतलब थई द मन चकंगा अन यंगा या छिनि जायना नसद्य त मला सम्झना हैन पोजायाना सेना अन लिबट ढुंगाउले चाहिँ नि छि सुरुवात चाहिँ नि बिन्दुवासिनी भगवती उसपल ठाउना हैन अरे नसद्य चाहिँ नि छि मादी स्वरूप ढाई अवतारै अरे भगवती चाहिँ नि पार्वती चाहिँ नि स्वरूप ढका ढाई मलाई मिलेन जो जो न मिले जो अथेछ पहिला नासादेखि चाहिँ नि सेना आराधना सेना लेपट ढुङ्गीले चाहिँ नि भगवती ठाउना याना अहिले अन चाहिँ झिजा यो परम्परा अनुसार ढुङ्डु मान्छेका अहिले आराधना याराङा दिवालाना अन सुर याना अहिले अनि तु छक प्याखाउ लुगा डकस्न तिमेन ढाका उली मुस्तान तिमेन ठाउलेला आवाज जसिको भइने मलाई हजुर अहिले अनसमसँग ढाउगा ढा धन याबले जिपी जिपी मचाङे थौ बुढा जुइ गल थौ जिपी गुमा 72 गुमा 75 गुमा 80 वर्ष दा त थयो चिज मजो नि थन याबे तबला ठाउहरू पनि ठाउ 300 थाना करताल थाना जो जिम भजनिया हो आ थौ थो गो तिमे बाजाय गुन्ज गयो आवाज हो गुली बाला गुल थो तस्काय बाला गा वसन तो फर्स्ट टाइम जो ठनर गा यो एकदमै खुसी जोगा अझै त चाहिँ धन्यवाद न बेला अलि छौँ गायौँ र गाडा हाले अब इन्सिडेन्ट जितको जोगा मेप्सन मजा जिथे फितना बाना थान्छौँ जिउ दायाँ बायाँ चाहिँ उके नियम उके नियम उके नियम तिमे थापिन्दु प्याहालो बिन्द गउँदु अन दछि नै सोकटको भोग्या बोलछु हजुर ओ जिता याको जितको जोगा अलि जिउ जिता चाहिँ छु फिल जित लगाडा हाले पहिला सुरेशका सररसँग ए भोग्या बोठेन्छ थान्छौँ हाल्छौँ प्याहाल्छौँ अनले बसको जुरुगुलो ना भरवर सँग ढ्याङढ्याङ जिगल हजुर झनै गेटा जी मलाई हैन थान्छौँ दिके मजु आ दको अन सोंग ड्रोन खिसेन जाउँदु क्यामेरा तन मजा अनि सोंग क्यामेरा खिसेन ड्रोन खिसेन जाउँदु क्यामेरा न पिंग दु मोबाइल न खिसेन जाउँदु दकमा अब दिकेल सवाल जी म अलि लिपा हन सिधे देगा छ हनस खरे घर संचाइला संगा जित डर जुल लठेन दोन जित बिस्तारी हुन जिल्ला मठप्या भएर ज्या दको चिम्सो तिजिसा मक्सो तिजिस भाग्या होला यो भने राजा छु जो छ उली मसी मस्त दो न प्याखन बिन्दु मचा पिनन्दु तरी पिनन्दु घापाजी छुजी रियो जो बनाएको तर वो चाहिँ नि पोखरा बिन्दुवासी छे देखा छे जो थे बिन्दुवासी यन्दु जिथन दु तपिन सिद्धा चोना जिथन अलि ला वो तसँग ग्या त मलाई हरि जुन जुन प्याखन सिरला सिरेका अलि ठकथ्या जी नि ना जी निम समस्के नि ना हैन सर के पनि भाषण लगाडाला ओइतना yana ए जितको जो खने जित दोक्सान चार गाजना म खनेगा जी सिरे रंगा अघि त तीनचोटी भुइजाला गयो न गाडे जी मलाई अञ्चप सनिवा खल्याको जो अ ढैले म होछ न मजा हम त कस्तो मजा डान्स गरे मजाले बजाएर होला वन ख ढैजी त जो त्या जिना जिन छुट्या गडा छ उसपोल पिन दुखनी होला जिसा चाहिँ लोटे दियजको फेयर है मन्दिर उना दर्शन याद ओ जिसको मखनी ताखे दुन चाहिँ चित्त शुद्ध हैन चाहिँ नि जिसा उसपोल पिन श्रद्धा पूर्वक मलाई चाहिँ दर्शन याद लुमकल लाछ जे बिन आवास बिउ खनी दय टालगा अहिले जे अल्सान चाहिँ तो बिन्दुवासी दियो साक्षात भगवती एकदम मतलब दियो थन दुनी त्यो चाहिँ अनुभव जी याद न गाडे अझै सुतन मरया मलाई अलि बस ढाला मरा जुल दयान हान मन त्यसमा तपाईलाई मात्र भग हामीले त के भनिरहेछ नि थाटे त किसी खान अयो न अनुभव जो छु त्यसलाई छिसा चाहिँ नि
ulmasi mono pinda siana doni anu nisulga ona tebo makasi management jita ana neki tonki otle uni thana chewe uni ticket no imsan bila ma libo we danga na jin re don khame te da niku check biya hodo chichi tarang khasa na ji khushi do ma ji thule ma ole ma ale ono surajile ula thula o pini kina ono ji aya ono fistele ma sapose men pull dok ko bazar cycle la ula alas ka pi mono se traffic pisana gwale aule स्कॉट pisana gwale aule mono chika bila व्यवस्थापन वाला खुशी बाजान थापिन ओले मसी लहरी प्याखान लुला गुबा वो चीज चाहिँ नि थिरा छ म आ छिरा न यामा रे खके लान बले नि डक्को पासपिङ खुशी जुला त्याले हरेक जबमा गुठी हरेक टवाले गुठी गुठी संघ संस्था पुचले अले थो डान्स सेन्टर यान जमी दक्षिण टक मिटिङ चुना यानले या ल करा ठ्यागने र हनुमान नखे गोले दिने हला टुरिज्म डेले त्यसकम बाला दक्षिण केन्द्र टिकट के याना के नि ल मको मला जलगा याना याना तो पहिला सूर्य यानले त्यसकम वाफे होला वछि बारी पहिरो या देशे अस्तव्यस्त यो ल थुचिरि या मजो मन त मजि सितम तारे महिना अल अनजिन छिन्यानो लिपा अले बजा सामसुन जिगा लक्षित 3 हप्ता ते मया कर ल्याउन यान त्यसकम भाना जोगा एक क्वेशन असला अब ड्रोन न किसे आउदो मला छिदाले देगो दो था मलाई यो लुवा चत्त छिउ चाहिँ थयो परम्परा यो भएको पर्सिल न तिमे बाजा दुनिया दोको यान रेसको माला ओ अनौया ठनो भोटा र तत्तसँग सक्सेस आठो चीज चाहिँ नि यो लको पनि हटान या आ गुरु पुरो या तस्कै माला का थौ मुन लेटा उखनकी टिभी खनकी बोले का केबले न यता काटो खान यता का येले न यता का खोफे का सकोइन यता हेरेन दिगा खुशी दुगा आठोटको याबले चाहिँ छिगु वज्रकला कुञ्ज नापनाप दको स्विनी गोएट वासँग ग्वाली आगो छ हजुर ठो याबले चाहिँ आगुली ठाकुलले प्याखा सेन्टरमाला ओ दोछिम मनुला छठाटा प्याखा सेन्टर ठाकुल ओ चाहिँ नि घटना भाषा सूर्य झिजने बोठला मला बोठला गुण सचिपिन्दु गुण नियम पिन्दु गुण निस पिन्दु गनगन थाडु अनन इ प्र्याक्टिस याग्यो अभ्यास याग्यो मला अन बोलाउ जुला अले झिबी अनउना चाहिँ नि अले अब्जर्भेसन या अन्यो अब्जर्भ या सोया चाहिँ थन ठीक जो थन झाला थासन थाउन अल टक्कुस्न या चाहिँ प्र्याक्टिस यान बोले हनुमान नखाडु नि अन था बिला मेजर साहब मला अन छि सम्बन्ध त अनचमित शान्ति उडि छ अले ए जोले का या गरौँ र अन थाडुले अन्न याना अन्न नि था याना मलाई नि उठासे त भने लास्ट तक खुशी दक्षिण चाहिँ या अन छिटो मन रखेपछि कुमार छिनि भने चक्नु अन देवले न तयले गा अलतो प्याखा सेना दियो चाहिँ छिया कचा सेना दिया लागि मेबी न ग्वाली दुले सेने त मुठो आ वे नाचो ठेगा ठो नाटके ठेगा थुके चाहिँ नि पहिला सुरुवात देखियो छ अन परिकल्पना या हो वो कोरियोग्राफी आउट है जिसम मेब न धाला इमसन थपसँग सेना ए हजुर थ पहिला थपसँग सेना बिमाल्ने जस्तै छिउ तले चाहिँ नि नियम दुर्गा राई छिरो समय से सिंहस काट्ने सिंहन मेब न सेनी अठिना चाहिँ नि छौ एक रूपता वोड हामीले तर आदोछिमा मनु त त्यहाँ लुला तिमे थाला ठर तस्का बालको कोजात आठो थिति नेपाल भाषा या मौलिक प्याह परम्परागत प्याह व दबु प्याह या थौकने अवस्था चाहिँ गठे दुले जरा त प्रश्न छ हमेशा नि छु द वे के लिस बिदे गयो अप्ठ्यार लगे जो या छाराले जी भगेनो खंगाला लिस मोबिसन जन मुसिला अथयो जरे प्याखन देगे जी मलाई अनौना ठुजी न बौड नाटक देगे अन्य भाषा 6 महिना रहे अझै ए राजे द अप्ठ्यार जो अन्य भाषा त्यो खस भाषा त्यो छ जी तो नाटके गाड्यो तो दबु प्याखन है मलाई आठौनेला नाटक हले दुन्जी जी ठुली कुटो हैन कि झि नेपाल भाषा पि ना जापि ठो दुखले चाहिँ मन खापि उके सनचपि साहित्य कलाकार है पि दखै छे उना वो इमिटेसन कार बिउना है वे मला मजा जो अझै अचम्म चाहिँ जो अझो चाबा अथो झिउ गैर नेवा पि चाहिँ नि मेमे पिसा चाहिँ नि माटो मलाडो नि वो सच्या मोबाइल सच्या ना वो समाचार सोया टिभी सोया वइ छो त्याले टट्टेन हो हसमला सेले चाहिँ नि 10% जको निवाब संस्व 90% ला गैर निवाब इन्दबे न मयो खान मसु न ज्ञान क्या मसौ खान मसु अले जी देगियो नाटके न गर्जित गाडे ठक्के मेपसो छिउ गैर निवाब सन देगियो न्यो नाटको ठो नाटक लो मिथे ठक्के स्टेज हो सो हजुर जिस बीएसए बुद्धिज्म में उना या बुद्धिस्ट चुना या ओन स्वेर हाले
यागु नाटक देखो छ न वो ज्ञान छ रे आउ जाइ छ भगवान बुद्ध धर्म उपदेश या थे वो थे ज्ञान ब्याउ थे तो नाटक ए जी मे बिन मिले अलि हान मे सुझे रे तो सांस्कृतिक नाटक जी पौराणिक नाटक जी परम्परा जी छु आ मेसन देखि बेला किताबे बनी नोवेल से बनी उपन्यास सोया ये भने आ छिला ठ नेवान जल अन छिउ परम्परा छिउ ब्याकग्राउन्ड बुद्धिस्ट छिउ धर्म दको मुगेला त्याले अयो पालाउ चीज अयो गुण ज्ञान दो चीज वे मला सोए महो आ न्यूज ए तक अझ छिउ मेमेउ पनि गैर नेवा यो भाषा न्यूज स्टेशन कभर है नेवा भाषा पनि होइए म ली पातिनी छि छौन्यो प्रिन्ट होला छौन्यो चाहिँ नि मोबाइल अनलाइन सम बिला नसटकै गैर नेवा अल्ठुके तो नाटक जुन भौतिक हामी पिजुल इपि चाहिँ नेवा जुल कि गैर नेवा त गैर नेवा नेवा त भौतिक काम जो क्या सुदन समझक नेवा मेबी नगै गैर नेवा आई एम द नेवा भाषा सिंचन मा छु हजुर तै से कि हान कलाकार जो अनि त नवाकिला मान नि मला हजुर यो मा ढाकी मला यो पुटा ढाकी मला सुजलसे छन्द ढाल कासवा काछि मुहे चोतलका आका बासकन डौ ढाल आ जिसने ढ्याफै मुगै म त क भाषा सिंसान स सिंसान जो लव सिंसान जो तैस ढाकी मार्गा ढाकी छ आ झिने वाट ए जिम हेड सेम मजे जिम क्याट सेम मजे मला बनि माठ इबि बन बनि गामो या ठनचन चनि कोठक या चौंदु वया नाटक म्या वया टेवा जनि कोठा बापला चौंदु नै चौंदु बुना चौंदु कलेजे ज्यान चौंदु धको याला आ छिजने मजु राई आ छिसन त बुद्धिस्ट प्रमुख चाहिँ बौद्ध धर्म आधारित जेचौ नाटक बामनाहरु यो दैए मको छ छिसन चाहिँ चिजे हागो चिजे पाउ ल पुग्यो मला बसी बसी ल पुग्यो अयोला यही मको अयो सिन त वसा तैए मको मला मटिनै सिन गान अठना जे हड्डौ जुसा लाजना साल्यो भतिजा चाहिँ नि ग्रेव ब्या मला हक समटक जी अयो जिल जी म ढाल जी बामना जी त दैए मको टेए मजो न बुद्धिस्ट नाटक मला ढाले ठुकेला ज्ञान बिउ ख सिनी ख अनि जिमसँग चाहिँ इमदा महिनौं दिन थोपंका सेका ढाडा इमसँग गुली ज्ञान प्राप्त है ओटको थयो लाइभे थयो जीवने इमसँग छेलिनी त्याले गुलिसेका काखन मिदिबी पात्र पिसन अले सोइ पि सोकमी भाजमेज पिसन ओखो ठो नाटक न ठे ढायो खनिगा ओखो ठो डायलॉग ल ठड्डु खनिगा एतो परि हिजि लागि छिसन ठेयामा एला ठनतन मजोगा मे पिन स्यापले या मजोगा फ्याका आउने मजोगा मखो खला मजोगा मला एला ठनतना जे ले पटना जेन्जन मजो मे पिन ब आउने मजोगा खौजको खलायामागा मला मेबिन उधारियामा दियो इमसँग सिकाउने नि ठुके डायलॉग्स त वइ बाखा त वइ दकौ वइ अजिन ठुके बर्सया छोया टक्स्टे इना बिउ लिबट ढुंगी ढंगा त सबु पिग्या सबु न टक्स्ना जे नि हामी बुनी मन तेस त झिउ नाटकना बाला लबु केना चौंदु नि अलि ठुके ढाइ नि जिल्ला सम्म चाहिँ नि मुक्ति ले हुन छनो जित न स्वर्गीय लोभ दो न चाहिँ नरकै भएदो मला सुन मन ठोस शरीर आन बुनी फु कने न उनी फु गुल्दै खर हड्डन दस छिउ नेपाली नेवा त्यो नेपाली चाहिँ नि नेपाली त्यो औषध आएर गयो 80 वर्ष दाइ 60 वर्ष जुलाल मन त म फेर ढंगला बुझ्रो थोजलो धानी अनुमन थुमै 75 जुलाल शेष त राई आ गुम चाहिँ कम इले न मतलब सी बिन्दु हार्ट अट्याक जुलाई गुम एक्सिडेन्ट जुलाई गुम चाहिँ सुगर जुलाई गुम किडनी फेल जुलाई मला ओला दुनी झिउठो शरीरहरुलाई स्वाङ ख तो पंचतत्व बने जतौ खा छौटत्व मण्डकी बिरामजी छौटत्व मण्डकी सुजी छिनक दिन दैदिउ थे आठो नाटकेन नेवासा गइ नेवा मनुता पाडुजुल लाजन छि दया दिरुंगल नेपाली कलाकार क्षेत्र कलाकार पिन नाजापि कलाकार छि पिकान दिदुंगल दैदिल आठो चाहिँ नेपाल भाषा खेले गुली सम्भावना दुले सम्भावना मोरुमुख डुरिया जि धारो नि त झि नेवाते जि गुल्दको डायो नेवा भएर नि उही छे वहाँ खे भए लान्छ सुनेवा भए हजुर आ जिउ छे छि जास मलाई जि चर्या ढगा चाहिँ नि जिउ छे चर्या म हेर्दु छु छको कोठा बाजान्दो छको कोठा चाहिँ नि लन्च गर्दु पोसाक दो छको कोठा सिनिउदु छको कोठा कम्प्युटर अफिस देख्दु मलाई छको कोठा कुए चाहिँ थियो सामान जको त्यो यन्त्र छिरी त दको सामान त दको छि प्रस्त त मन रहेछ नि अले जिउ श्रीमती चाहिँ नि प्याखाला लुइमको नभए मरो मुखसाना चाहिँ ओसटी छ डेगाबी सुएबी हौन डेगाबी हियाबी मला मेकअप यागबी अरे जिउ क्याबी निमेसन सरे प्याखा जिउ म्यानन सरे प्याखा गई जि थ सिनिम जुल जिउ ब्याकग्राउन्ड न होय जुल नि हजुर अझि न्यवा बा छित चाहिँ न्यवा बा लामा नै छेउना चाहिँ भात ल्याउ ए च्या ल्याउ ए नाटी कहाँ जाऊ होला मखनी हजुर त्यामले छिसन न्यवा
जी थ नेवा जे जी खेबे मलाई लान नि हजुर ला जी खेबे लाछ जी आखा भने जी इंग्लिश भए लाछ जी चाइना हुन चाइनिज भए लाछ जापानी हुन जापानी भए लाछ हिन्दुस्तानी हुन मर्सिया भए लाछ जो भारतीय भए लाछ अले ती देहाते वसा मैथिली लाछ पुरा मफैक फो छुछुना ल्याफो नि मलाई त्याले नेवा जे आज नि खे खला ले नेवा खला मसे ओ खे खला मसे रेला मकुनी मस्ते त गा जिन शेनिला मानु जे मस्ते ल नेवा खला ना शेन माल नि ओ बना वही भमो सेगा नि लेला व नेवा खे खला छु गुली मे भाषा सेकिनी मलाई अझै जापानिज भाषा बनाउँदो चाइनिज भाषा बनाउँदो आ युरोपे ओनमाली अन्न टाकटुक खसेनी लसी चुम्लेला छु खला स नि मला नि हाओ राई गुड मॉर्निंग राई नमस्ते जोजलपा राई दुनी ओहाई गोजाइमास राई मला आपका नाम क्या है राई बोला खला ह्याउँछ नि तपाईको नाम के हो तपाई किन आउनु भएको यो होइन र जी खेमेला लामो सर्छ नि आज वो ढाउ थ नेवा भया सिंके मा नेवा भया लागे मजु लबजे सिनी ततर मम बोल्दै थै मातृभाषा खला मातृभाषा वही नि लब छ्याम हो जे नक्सन ढाउ हेर तिमीहरु त गैर नेवाहरु तिमीलाई म सिकाउने हो मलाई तिमीले सिकाउँछस् हैन मैले सिकाउने हो तिमीलाई बनाउने म के ततर मम घुडाको कुकुरे हार कुकुरको हार कुकुरे हार यसनी म छिसा दो झिलेर वो टड हे वही मको टालो त न हे वही मको मला न्यखडे हमस हमस न्यखडे नुछिरे हमस न्यछिरे नुछि माया नुछि शोभा नुछि राजा हसला मसनी न्यखडे हमस माकुर हे मुसि हमस झिकेला यो गुली शब्द त गुली असिन नि मलाई झिउ शब्द झिउ नेवा भएर गुली बाला गुली मुने थियो गुली आनन्द व यो पुटा रे ठो नाटक इमो डुला पुरा न्याउस छोराका मलाई कि छोरी रहेका सिरलका मिठो हार्न कि सिरलका झिके के मलाई आउनु जित नुले स्यात मलाई नुले स्यात जित पीर जुला रे अयो चिजलाई इमके मरु नि झिके गयो बाबा ला खौ गर्दा अले जि नाटक ठ्याउ हरेक नाटक न नेवा भएर त चाहिँ शब्द वाक्य तया चाहिँ हुने हो हजुर हजुर झाले गर्ने वा त्यसै सेना हुना जंगो दु अनेवा मस्त त न ठुके आ नाटक मिटे मा नेवा लासे के मा डाटा चाहिँ अच्छी छु तया दिले अयपि ओ जी सेना जंगो नि वा थोपाले चाहिँ तक मिटिङ त नाटक पनि सटौ का गुमेसा सुमला र गुमेसम नाटक ढगाड यो चीज मला पनि तय मजो हजुर छरा छ त निश्चित चोनेमा गोले बाचै तक न हुनेमा अले छम कलाकार मन त कि मेबी कलाकार त ज्यादा को रोगे जी चेन थे जी तो सिख वो तो संजों दैछ नि मला अब वो डायलॉग ढंगा वो ल्यामला वो डाउन ढंगा वो प्यायमला वो तो पास मामा वो ज्यादा नि वो सीने वो मरेको मगान्छ नि त जिमला जी 1 घण्टा त सुन दाइपिन जे मजो निश्चय हो के हजुर निश्चय सुंगन जतन माली निश्चय जोतेन जतन माली निश्चय स्टेज दुनबानमा निश्चय चाहिँ नि ब्याक स्टेज जतन माली छ नि अयो नाटक ढगार्यो अलि गुमेसा ई बेफेमु गुमेसा मन दैमु व या मजो दार्जिलिङ गुसी त ढागा झि नेवा त ज्यान जस्तो झि नेवा खेले संख्या होइ जमिन गुली दो मला म्युजिक भिडियोले होइ जमिन गुली दो प्याखने होइ जमिन दो मिहालीले होइ जंदो र ट्विटर चाहिँ ठीक ढंग ठीक तरिका उन पर ठीक कमेन याजो हजुर कमेन जो मला थियो एको चाहिँ झि अवसर त वा गोल्डन चान्स थाइ मलाई यो त एको अपर्च्युनिटी त क्याजो जस्तो आ जिल्ला छौ थोयो ब्याकग्राउन्ड वही मजला जे बनि न ठोयल कनि न ठोयल आ ठाउँ या इ तक त्याले जी ने गुडा र मला ने गुडे चौंदो त्यो 59 वर्ष जो इला शिरला जिला छौ चाहिँ नि बुया रंगा जी सनराइज है नि जिला सनराइजिङ ला मको राइजिङ सिरेङ ला आज त बिचे लान्छ न चाहिँ नि सन सेट है मला हजुर निबा बिउ नि जको इ त नि मेबिला दोनी बागदनी वे माल नि त कोइ यान्ने छ जेला परमुख थोए बुनिउ न थोए जीपीएचडी न ठके न होगा मास्टर्स न थोए बुद्धिज्म न होगा जी छेदिन थियो सपुला गुली दुगा जिगे म न्यागु सबु खसा न्याने हो जी हजुर बुद्ध धर्म चाहिँ दक्ष सपुत दो बजयानी सपुत दो मायानी सपुत दो थेरवाडी सपुत दो पिसुपिनी सपुत दो पिने कयो दुने कयो न्याने हो ओयो दकोन्डो जिगे न्याथा ससा ब्याकग्राउन्ड दको ओयो तो राजिरा ठुके भिटेजी राजिना एकदम भगवान बुद्ध थे निर्धक्क ज्याचुन हुने जिउ जाया बुद्धिस्ट नाटक देख्यो अलि चर्या ब्याखन सेनी हो हजुर अलि जी सौसु ज्ञान गुण छिपसन थे नि अझ कना बियोगा गुली प्यासन जिफु गुली गलत न जिफु उगे छमना बिमा ए छन ढाउ मिले मुजु ठुखरा अझ से सु सपि गुर्जुपि महागुर्जुपि गुल्डु ओस पोल बिला न बुन्या जोबिन दो बुंगी बिए दो
ana thoi parampara na yana jambi du pujabiri yana jambi byaha sini pina uli du athongone jira nabri naba je yakku yakwa pina gospel pina inabi auni to sinima gurju to den nangauni mojo sabisa zen to monda ki monda so phalam phalam gyo sabin jabi gospel bi athongmor mod bole waka bi mole ढंगा चाहिँ प्याखन मरु सिनेमा गुली सेकेमा अठेटे गुली ठो पूजाबीले संस्कार तो गयो चीज अठुके चाहिँ हरेक प्याखने देखा गयामा जको सिनेमा मलाई हलु पूजा हेर्न उयो चाहिँ आह्वान हेर्न विसर्जन सेका हल जिन चाहिँ ओ त्यो अभिषेक याउराई अथौने ठेडो खलाडी मन ते लाया मला सेना बि वारा सम मला जिमसना गुली ढुक सिया सेका त्यो खा गुरु पिन मला ओसपे पिनले देगा मन सुवा भएका कथा यार गाइ सेना बि आठौनेलाई हमेशा न फी कयो ओ ढेबा तोले जो ल्याउला मैले पैसा तिरेको छ नि दाइ मलाई हजुर पैसा तिरेको ल्याउ गुरु नमाने म ठान माने ए यो नाच यस्तै हो मैले पैसा तिरेको मैले मन परेको नि त जिल्ला ओमको जिल्ला ठुके एकदम ज्ञान दो ठुके बुद्ध दो थो चाहिँ छिटो चाहिँ दर्शन बेचाउँदो थो खौ लपु किन चाउँदो त्यो निर्माण त्यो ल्याउने चाहिँ थो एकदम अफुल नखाटो हजुर मलाई अखेरला जिना चाहिँ छु टुटफुटला मको खला लान्छौँ दै छाडा जीवन सामाजिक प्राणी जिल्लाओ मोबाइलले मको खला मैले गन रगारे जिस फना लान्छौँ दै ठेल्ला रे जे जिल्ला फना रा ठेन्नगल ह्याने ठेन्नगल दै त थ गन टपक लान्छौँ दै अच्छा यो हो न मने जको बोल्ले आयो याव बराबर राई ले उनले खने मलाई स्याउ छ गयो बाला मने उनले उगे छिउ राग उन नाही सो मोसेते स स्याउमी वइनी ओ गयो बाला स्याउ ढारन कि छिउ मने उन क्यामा नेमा छिमा फेकामा रे मर्छ अल सुइदान झिन खनकी ओखो ठौ गयो बाला र कि यो आसक्ति हुन होला मला तृष्णा हुन अरे चीज अरे ठो मन ओते त बिगरा ओते बिस्तार बिस्तारै हटाइनु पटि छिटो शान्ति दै जीवन चाहिँ निर्माण यो लफुटे हुन कि आनन्द चाहिँ आनन्द जन्मका आइसन माले म जे ध्यान दोस्ता मला आठो मा ओ क्यायु बुढी भाखं खटो धुम मचा बेको नि ओ न राजकुमार यो महारानी यो खौ धुइला बराबर खने तर वो न माखा हो न माखा ओला पसो नि ओला चाहिँ मनुजको मको राजा रानी जिनी तर ज्याला निमेषा बिके ख माइला निमेषा अठे याव ख ओइन मस्तक नाटक एना डेक्टिडु छ धुजको धुमको गा चले जको मको ओइन मच बिकेले अठेका ओ रानी न बिकेले अठे ओन क्यापिन अठेना माइना होके ओन अठेना ओन अठे दुर्दन कि ओन अठे दुर्दन ओन अठे नसन कि ओन अठे नसन कि मलाई छु पालम बानी तर धुइर न मा धुइन लानक चाहिँ मावला ओ राजा जुयाला मुन दुख्छ निमसम या नक्सान गाने मिया छम या नक्सान गाने छाट होइन कि माव तर ओइला महापरमथ दानिया माउदो ओ के चाहिँ ओके चाहिँ साकी मुनि बुद्ध जोनि माउदो सिद्धार्थ जन्म जिया मला अलि नाटक कोनी छि थटथट दो छिसा बनि बोले बोजको बना सिमको नाटक रे जीवन्त अभिनय खनि अलि वो माम खोया थमिसा भइगो मसा माजी चाहिँ बनाउना मिरावया बनाउना सोय निरा टुटे भएन बिराएन आउने अलि कस त निश्चित धगा कुइ खनिले गेजी अरे कसवा जीव मजा का नाच गयम पुरी गयो पामा गयो राजकुमार मला आज नि कुइ बेजको लाछया मडे होला ठुन्ने होला अब सिन के नि अलि ओ मामेसियो भाव यो चाहिँ नि बिरह ओ सैड सिन देखाउ जिमसँग मलाई ब्लक याबले डायलॉग ल्याएर यो फुटार गा खोइले मिदो बेला भए खोइस मिसा बिसा हुँगे नाटक लाग्यो बाला नि मलाई तर से मलाई नेवाते पासै खलाइ उगेन गुली ज्ञान दो वा सर है पे वे मलाई आले शिक्षा ठेटो ठिकै जो ठरेका अब गुम वो संस्कार न देमा वो भागिन देकमा स्वेउ सिक्यो बन्यो मलाई ठासे बन्यो वो ला मला रे थपसन दिसनि आ खानी मलाई अन जी देगा गरा जी म 1.5 घण्टा जी थ 105 सूर्य 7 बजे सिरै 1.5 घण्टा ठ्याक्कै दो आजी यो त भाइ आउने इ न जिडुङको ठीक छ हजुर अलदक्ले लिपा आन सकोमी भाजु मेजे पिन छुँदा दिला कि हजुर आथो गो हलिमे थयजङ सर आगो थो भाडगाउँ टेलिभिजन दो जिन नजाने वेसके भाडगाउँ ढेला छियो एकदम प्योर नेवायो शब्द खाट खोपेयो त लाइक मलाई खोपदिएसी तेन व त्यसको मा सुक्म भामी पनि थेर हाजी जिछन छो चरे खेला वइ मजला चरे ने ते थो विशुद्ध बौद्ध बज्यान ख बुद्ध धर्मेला अलि जी चाहिँ थो थो थौंडक इले वइले तो बुद्धिस्ट नाटक अठेर गाडियो बौद्ध जातिको आधारले नाटक देका वइ समझला थुगे चाहिँ नि बालाउ भिउजक खकनी बालाउ भिउजक लपु केनी मला वो ज्ञान का खनी ठेउ चीजे चाहिँ नि थपसँग सुमे पनि कनियो ख केनियो ख मला जासा जिन देगिले नाटके
निवा जास सो जास मला नेवा भए नेवा संस्कृति नेवा कलाले झिस फुपसम फुफु किस्म चाहिँ यान हुने हो आ जिउ चाहिँ नि जिते संस्कृति तबरा चाहिँ नेवा मसिकाय वछ न हो हजुर हलमे द कृष्ण संसारे कि चाहिँ बुद्धिस्ट नाटक हैन बुद्धिस्ट प्याखा के ना होइन अल ठन्छी सोडेसे चम्बे पासपेन त झि वएरा त जिमसम दक्से नबा प्याखा सेनी बोले पञ्चशीलबीमा मला पञ्चशीलबीले चाहिँ नि आज फेका मजो स्या मजो मला कदमी लुटेया मजो खुई मजो मखो सुया मजो मखो जाया मजो मखो चीज ने मजो तो चीज चाहिँ हामी तापको चनि मार्या ओ बिया ओ नयाँ सिनि सरे नृत्य गाड्यो सरे थो बौद्ध नाटक गाड्यो ज्ञान गुण बियो मुक्ति मार्ग यही जुकान या फेकमा ताजिसम थुने यानन फटास कम बाला मला अजिसम फुसा या को मफ्सा सुन या म फुसा उडारिया मक्स बिगारिया म थुली जे तथा सुन पनि हामीले आनन्द चाहिँ छिगो त वज्र कलाको ज गन्ठालाको दुवचकन तयारी हजुर यो चाहिँ थो 19 वटा ख नरदेवी 18 वटा ला ओ आयुर्वेदिक हस्पिटल ठ्याक्कै ल्याउने ला जी मलाई अलि सुनान जित चाहिँ नि थु विषयले निन कने मा सिन कने मा दास जी न्याप्ले न जी नुया खप च्याक चाहिँ दु कस्तो लागिन मलाई थेसे के लागि जी वइस न ठेन्छ मलाई जो पूर्व जन्मया संस्कार रहे गुजु बिसा संगे आय मरु खास यही म सचमा साक्य बजाचार्य मुखसान छन्थो बुद्धिस्ट गु बुद्धिस्ट वे त गु कल्चर जान्छ न त स्काइ बाला टोटे मरे थो छनु इ छन चाहिँ थ्यो इ बि ठुगे छ चाहिँ पुरा सक्सेस मलाई पुरा स्वा होइर र छम गुर्जुन त हेबिजाडो वस्पल मरे राख्दा छ जिउ मने यहाँ पनि ठुगा अब हस्पिटलले बनाउले एक चाहिँ नि टिचिङ हस्पिटलले दमन ले नमरु अले अब गुजु बिसा छोछो नयाँ छोछो ढेरी सतिमन जसिनाले छौ ढेरको दो मलाई अले मेबी गुजु बिसा ढेरको दो सप्तमुनि गुजु न ढेरको दो अनि कान्छबुड न ढेरको दो रेडी गुजु न ढेरको दो दिव्यमुनि गुजु न ढेरको दो दुगै सानो सानो छोछो छोछो ढेरी तो चीज ये आमा खरे दमने लगे जो मलाई अले जी आ गुमेसा भाषा खेलायो नि गुमेसा कला जिते नि संस्कृति कला खेल्दा नि देशी त मसिका छि नेवायो कल्चर त चाहिँ नि मका त्यो परम्परा हैन लिपाई जेनेरेसन त बियाउने मार हिजो टापु क हजुर जे ज्याजले झाइदिला इ बिया दिला छिटाएको सुधादु जे पासपि टिमी ठो गु हलिमे सट ठोइसँग स अलि भाटोमा टेलिभिजन एकको जजला सुगमी भाजु पितन जजपा सुबे दक्षिण भेजेमा भगवत सब मंगल हजुर सुबे सोकमी भाजु मेजुपी थाउचिका पिसानी ना हेदिला चर्या नृत्य गुरु चन्द्रमान मुनिका जोया गुनुगास वेकया गुनुगास छिकापिन्द गथेताल पक्कन सला सुजा बियादी धैगु भला सकायाचुना हाकन मेगुवाले मे महने बहम व्यक्ति यागो सजना छिकापिनिगु दथि वेगु हेजि मेगुवा तकाया नीति जितान बायावनिगु उजा बियादी छ थाउ या त बा सुबा